Kublai Pibaro ka thup Khubor Jongi karon Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka sngi kilong. Pli UCM hadu lai teli ki oxygen generation plan hatura hospital. Pli UMLA ka second July ya ka oxygen plan ha MCH panaliar July. No senyang UMLA arpo hajar tengka bat ki marbam sa ka Shillong Press Club. Ban Pli UAL hek ya ka oxygen generation plan hanong po civil hospital. Tementang ni apa ki Khubor ki ba company. Menteri Rangba Ka Jylla Konrad K Sangma hene ka si baar ula pli pat ba ikilai teli ki oxygen generation plans hatura civil hospital kabalabe tengka da ka United Nation Development Program India. Habakran shuaban pli ki te ki jaka penmi oxygen kalong naga bentaban pensuk hinong pang khamtam hakani ka por badan ka khlam covid. Menteri Rangba ula ai ka jingsngongu ya ka United Nation Development Program India badia ka tanat kambari jong ka Japan ha India ki baladan ka benta ka bakrao ban penyo ekite kitiar. Very important program that we're having today. I would like to first of all thank His Excellency. It is really wonderful to see you again. We had met in a very close dinner about 6 months or about 1 year back. I don't recall exactly the date, but it is definitely very nice to see you again, though not face to face, but online. And especially on a day like this when we are launching and inaugurating this oxygen generation plant. At the very outset, I would like to really thank the UNDP and the people of Japan, the government of Japan, for having contributed to this crisis management that we're doing, enabling the state of Meghalaya to fight this COVID situation in a much more stronger way. As was mentioned by His Excellency, the relationship with Japan and India has been growing from strength to strength. In many occasions, our Honorable Prime Ministers have expressed UMLA ka second July constituency Wailat Miki Shilla hene ka sngi ula play pat ba ya ka shlem penmi le air oxygen ka badon ha MCH panaliar July ka balashna kerpang halor ka nongrem banyarap iki brio badon kam oxygen na ka jinga bit jing pang COVID-19. Yakani ka oxygen plan ha MCH panaliar July lashna rengkat ka jinga trelang bat ka United Nations Development Program bat ka sorkar ka ri Japan. Hakani ka sngi play ladon langru usaran password EM in charge ka GHADC kum usembot kongsan. Nang tahu oktomewat lamin nominated MDC GHADC ka Dr. R. Porman Superintendent Jowai Civil Hospital nalor ki way pat ki doktor pat ki nong tre ka tanat jong ka kot ka kya haka jinga lang bapenya the Deputy Commissioner ka West Janta Hills ugarat LNS Dykes. Uwalat Miki haba ay jingkran uong ba ka West Janta Hills kalong ka badon boktam banyo ay kani ka shlem na ki Khatway district markani ka jingjob kala urlong daileng ba ka jingsno kya ka sorkar Jylla uong ba hakasin ka baar jong ka jingwan ka klam COVID-19 ladon kumbasan huway persen na padeng ki ba shitom day ki badon kam ya ka oxygen kumta ka jingdon kani ka shlem kalong kum ka jingkut khui ki pat ba ka district khamtam na marba ka jing ai sumar haki jaka sumar shimet ka rem dor bha na lor ba ki breru kim yoshu banit trelet kata asni wadap de jing kemen sa kan mo ne ba wodiyoi why ya kani ka plan wa ya kani ka oxygen plan ko yarak chibul khamtam ya ki patient to kam ya oxygen dengan dapat ada jenis nyamuk jing kublai ko kerpang ya ka United Nation Development Program ko lembag ni ko program lembag ka jing yarap ka fund na ka government of Japan ka diyoi ya ni ka plan
tengah dalam MD heni cukup ile ngap pau yang jing siangu ya ke UNDP pada fond ni yang di plan ni buat. Te untuk bukat kini Henry M lately ki plan you dah penyo di apa state yo i. Te man sken di emba tam West Giant Hills mani go emba tam kuang de yoi. Wi ni ke district lagi capital league district de yoi yang di plan. Te man go ke jingker ku go siap dengan tu leo kam jo le ke state government wa de emite jing snyao jing UM kam jing MG ite jing berkatในบรรดาน้องๆyang berdistrict yang ini tidak penyok yang ini oksigen plan. Sebab kamu dari TV kamu dari UI, kamu tam hai jing itu orang ini ke second waves. Pada wan lagi ni kita naik ke dalam. Dari UI betul mostly higi patient di wan Chaki hospital. Kamu somehow 1% akan bersurvey. Kamu somehow 1% lagi ni patient untuk MKM baik di oksigen. Dah kecing yo ini oksigen plan man sket ko kecing kerku. Kecing yarap ko klo kam tam ye ing district pada yoi hagi ni penai berdep de doi ya ki mensem ye ki wahyu masam ye ki wi jan yoi dengan night skemo lembai jing yoi ni oxygen plan ko man go kecing kerku ya ki nom chom chnom yo district eba o em ni private hospital le you da penkre you em ye oxygen em ni kam ter tam tiba ko em kecing su waheba teman go kecing kita pro ya sinong chong yang district the lord wada kami ni por wada kham tu myo di mem di ka mai ke ji myo di ki lai gre the the lord ni te so hap you lut de ki phau lak the man sket go kecing pro man de yo I ha ki government hospital kami ni wa man go kecing kecing ni ra pro wa ini ki pai ba nduk dik kam Udukhat ka yeng dorbar thau an ka Meghalaya uba Adelbert nongrum menta ka sngi ula sa mi ki marbam na ka benta ki nong tho kot khubor ki balongru ki ratba nong pen priang khubor ha ka jinga le jo ka sarkar persha u khnang jing pang COVID-19 habaya de bat kane uba nongrum ula no sinyang ru arpho hajar sha ka Shillong press club kum ka jinga rapi ki nong tho kot khubor ha ka ni ka por ba ka jilla ka ma de ka jingduk jingkurdu bat ka jing hiran pisa kam tam wala frega ni ka pandemic Penggaban mat, keleng setelah kari percaya kublai dam dau dam kia, nori yang sumar, buat hal ni kapur na semua bang dewan ai kublai ya baru di frontliners. Ibu nak khamat dulu kene phone bang ni kathma, kapa charger, kathma bo mangshur ni kapam, bang tip ka corona virus. Kene kapur ni kelemat na shimini kabu, khamat joki ki parlok press media di electronics but ki press person. Namanga sodai ko munong mikmat. Ko memali kadang ada tanah ka way constituency ni ka semua ban pai mat kerpang sepi amat pilai lagi jong ki sem bat pila long sai taki front line warrior haga kam ka jing sakri ki jong pi ti de hlo tanong rim ko ba ngasngu mangade ban ai ka jino senyang kom ka ka jing songu kom ka special recognition na ka banta ka service ka jong pi ko PI preng ni ki por bar ki por baro yani klemat kini jing ai jong ai barit i essential commodities ya ki parok press barang juga por na kuaru ya kaban no senyam ya ka press club Shillong press club haka I amount barit I apo hajar tinggal kum kata kajing aiman siam kum kata kajing aiman siam bar ka dak kajing yeronang rekat and this very okay at this very occasion I also like to remind our MDA government since they had made an assurance by our respected Deputy Chief Minister on the 27 May 2021. And also we are looking ahead that the government of the day will give a special recognition towards the press person whom they are given and they render their service towards the humanity, especially in this course of COVID. So I do feel that the government should come up, as they had made already an assurance, that they should come up with a clear notification or official notification to our friends so that they may know
what are the benefits that they are going to avail. So I do feel that the government of the day should have sympathy for the spirit of rendering services towards the humanity. With these very few words, I could play if you borrow to play Donakat, but could you tweet in a Hanaway. Haka arpo artrik menta ubanai jeli ar hajar arpway. Ple umentri ka kwat ka khia uba AL hek ya ka oxygen generation plan hapo kanopo civil hospital. Kani ko oxygen generation plan kabala ban penmi kumba shispa san po liter per minute kalong kum kaway kala nagabanta ka jing pen kre ya ka jing ya kun ya ka klam COVID-19. Hakaba enla ban pen biya ya ka jing pen mi le air oxygen kam tam hakipor badon kam kirke nakabanta ban sumar nongpang. Hakani kasngi le don langru dau Dr. Amanwar, Director DHS MI, uba Myral Bonds Aim, MLA Kanongpo, kakong RM Kurba, DC Kariboy District, u Dr. M. Mauri DMNHO, u Dr. PN Khan Medical Superintendent, Nolor Kiway. State Meghalaya Jongi can launch likely ki oxygen generation plant kawai kade apo lampu anda about area tura ya kawan pelait lain play dahu honorable chief minister Jongi kontrak sama buat kebade apa jual buat MCH hospital benda di dari local remedy Jongi dari Meghalaya Shillong ya juga itu ya ka United Nations Development Program it join effort Jongi ke supporting Jongi bagi support mungkin Meghalaya benda ya benda ka yang ini akan set dan install ia kena generation plan. Kena generation plan dalam 150 by 150 by 500 dari pura. Dispasan po dari yang ini apa? Nang po dispas po dari apa? Jual. Kena dalam kumba fast pa liter per minute LPM. Kalau fast pa liter per minute ya kemudian air dan generate ya kena oxygen lagi digilai di bulan. Makin kabar adu news pak senpo juga yang sedang membaklah. News pak senpo juga kabar kena digilai di bulan. Tapi aku beri bahwa UNDP agak strong kebelah lagi. Jun arpo agak first week tu kira air adu berkabar adu life pa jingkia agi life di state for northeastern states ni. Kung kami ko Meghalaya Nagaland Tripura. Kaseng jong kah Neutrap Youth Council kalapa jing tho sha Menteri Rangba ka Jylla u konrar ke sangma halor ka jing map ka sarkar Jylla ka khajna baki petrol pump ki dei ban seu sha ka sarkar Jylla. Haba pha ekani ka kurwo shikilat pathai Khubor u General Secretary jong ka seng HYC u samla Roy Kupar Senram u laya tho ba na kalyang ka seng HYC ka persya ekani ka jingle jong ka sarkar Jylla ban map ki petrol pump hadu license ban seu ki khajna sha ka sarkar Jylla. Ula ongru ba ka sarkar ka dei ban penpai ki tax baki pat ba kila dap seu hakapor baki thep petrol ba diesel. Na kalyang jong ka seng adin ma nilai ilmu bagla patai Khubor halor ka jing rai jong ka taxation department jong ka sarkar Jylla ban pentrika me kata ka one time settlement scheme hakaba on map ka khajna ya kabade ban lum na ki petrol pump ki badan apo ka Jylla ki badan kumba arspa like hotli hakani ka Khubor ya kabalami akini ki singi ki beladap ngiyo iba ka sarkar Jylla lembaga taxation department kamut ban map lai 4% na kata ka tax lane ka value added tax kaba kini ki petrol pump ki hapan siu syaka sarkar Jylla ha ka dur jong ka khajna lada ken kelum hakini ki lai tli ki snam katkum ka jingmi jong le Khubor la ong ba ka sarkar Jylla ka dei ban yo lum khajna na kini ki arspa lai photuli ki petrol pump kabakot hadu nreus pa san folklor tingka ka pisa kabakini ki petrol pump ki haban siu ya ka sarkar Jylla tila da kain kelum lai 4% na kani ka lai kan reus pa san crore kaumut ba hadu shis kumba shis pa khandai san crore tingka kan long ka jing sep lan ka jing du nong ya ka sarkar bat kumju ru bakan long ka jing du nong ya ka pisa jong pat ba nakaliam jo ka seng ngimla ban pediang ya kani ka one time settlement scheme
ya kabala penbet lane ya kabalawan ra dekat taxation department namat kumba kalong kipat ba nong song habakilet ban thap ya ki umnyang ni ki petrol pump ki jongki kilada ban siul pa ya kani ka tax kaba lada fipet ya kador ya kabak sarkar kabu nakabenta ka petrol ka syong ka ki odor hadu lai 4% ka VAT kumju nakabenta ka diesel ki odor R4R hadu R5% kabala de Kenya ka pisa ka syong dor khatnyo hadu khapratingka silita nakabenta ka petrol ban nakabenta ka diesel pat khadar hadu khalai tingka kaumut bakipat ba akapor bakisiu ki thiet ya umnyang ki thap ki kali ki jongki ki machine ki jongki kilada ban siu kani ka VAT kabade ka khajna ka baki hak ban siu ka sarkar nakaliang jong kaseng ngim so thu bakumno pat ka sarkar kamut ban map ya kani ka khajna ban IA kani ka pisai ka bopat ba nong song ulada ban siu ka sarkar hakadur no ka tax Hakajing ade bat kajing nang por ka klam COVID-19 hapo ka jela nakaliang ka sarkar kala persangkat bala ban penslori ki pat ba ban wan sakmat nakabenta ban IT ka yada yala de na uniuk nyang jingpang nang takum si benta ka jing penslor West Janta Hills nakaliang ki bor district kila sedang ban le ya ka extensive vaccination campaign kata da ka ba penbo ni ki jaka IT ka hadu kumba 100 sautli baken thop haki CHC PHC UPHC sub center bat kiwe Hakajing ade bat kini ki bor penyat shnong ru ki don benta ban penslori ki pat ba ban wan sakmat naga benta ban shimtika kumta hakajing yo ban sakhi ne kasngi ya kajing aitika bala penlong hayeng club halum prde mi mentudu tang hakapor si teng sngi ru ki pat ba balawan aitika yala de ki ba palat ya ka shispa san phongut bat ki bre ba wan ru ki dang yai beteng hi Laban ong ba kasnong mi mentudu kade kasnong ba ki pat ba ki shim khia bha ban wan aitika namar haka khat pratarik uniu benai halum pertu mi mentudu ru ki breu balet mi shaka jaka aitika kila palat ya ka shispa san phongut ha ka shisgi kani ka jingwan ki pat ba kala palat ya ka balamang ne capacity ka balabu shispa dos nakaliang wahet nong kami mentudu u abul pawa badu dawan hey por shela assistant wahet nong kami mentudu kilaya thu ba nakaliang kasnong marjo jingtep nakatanat jong ka kwat ka khia kila pen bana pat ba leng ba ki tenghong batang haki arsngi ka jingbon ki bawan aitika ka ba palat ya ka shispa san phongut aku jingat tak wa ni injak kat kam ko order ko iyo ina PXC nang ba kada petip ya ina duk ketua khat pratrik haduk ne gasngi wa kam juk la dabuk trik haduk arfa trik te ikat kam yo ta order ida announce ina ni da jing petip supai ba lang ba kitang hang te upai ba man kat kam ida yoi la arsngi haduk ne te yusuk I pai ba wan ya chimbentagi ketu gasngi ka khat pratrik la ki dawan ki pai ba kam chispa san pau tne ni ten ne la hawayu yong pi da po gi kama san spa ji spa san pau tam ni ga tele dam nay te mun liang ga chnong ga thau yong ile igar par yo pai ba wong wanu ye chimentau man kam ngon ga por san go peting pesme je iwa I haduk arwan sang kam ye chai je khia te in ne liang ga committee ne liang ga dorbar chnong go maya ga yong I da yele petip chikinong chong chnong yong I kiwa em hi khat khra duk so ba so I da par ilang ba tang hang wa ki wan ba ki klem pe pemau arten gi bon gi wa I am kam yo pendep kat kam pa ka sarkar ne kat kam I jingtip tam na ka hel ha gi jinga to we chai ye khia yong I yo am kam man ka sing ka te to bi gerpat yong I chop ba te inam am pen bor yo won wan da ha ni ka por le kam em lang than o pi gi media na ne gi nong petip cha gi pai ba te ila I mesin biang ye gi nong chong chnong yong I uwan de mesin ko chlur na ne de mesin ko maya ya chai ye khia wa I am kami tadam da kerpat biang aja gi nong chong chnong go maya gyong I kam ju le gani khubor go daw pa kilok nga kerpat ye ki gon go em mau bu gi de jing arte na khmat ye chai I khia yu kongsan ini ni liang yong Ka NPP 16 East Shillong Constituency Block Committee harangkat ka jinga trelang bat ka NPP Shillong City hapo ka jinga lam uba Anthony N Nongbri kumu working president NPP Shillong City kai beteng ban kener ki jinga rap sheki nong shong shnong ka than malki haka arpo artarik ujileu arhajar arpoway ka NPP 16 East Shillong Constituency Block Committee kala ajing yarap daki marbam shaki sau phongut ki nong nya kali kamai ki baladu ban kamai haka jing khangdam namaruk nyang COVID-19 haka ju kapor ka NPP 16 East Shillong Constituency Block Committee kala let ajing yarap ru shaki arpo teli ki long yeng haka shnong dong malki dang ma
dan ikong siap ayu ibli namara ka cingku gula pernah ini mah yang ini perlok kibedon lang apa ka NPP jong ka malki dak cingya snok tei dak cingya no senyang tengi ndir teman nama dak cingya no senyang tengi ilala ban yarap ya katokan ni teleki long yang senang bat kuncuro mentang perkat abang idang don kala dan ya ai cingirap tengi kenmau ipisia ki perlok di balong ki nong yarap ya ka senang katau ka kali kawan kamtam ha kapang ka sitom akabugum kane ka por badan ka cingpang sitom senangin mare ni habe puni kai ya ipisia ki bro lo chong ko senang benong ya lista minum la banyak kali private ha keban kong digi auto keban kong digi taksi nasional kenapa kadang ngasu ba kum kadak kacing sungu ya ipisia nak benta kacing sakri chong ipisia nadan kiti sakli senang namal kipon sakli senang bat kum ta ter haban kam bro senang kum kadak kacing sungu nak kaling chongi kum ka NPP chong kaneka 16 East Shillong kantam chong ki nong trekam chong kaneka malki katakan alam kapat kalian zongai makin semua dah makin mak hendak akan jingsil zongi di lebat di kali di penduduk ya kali maka lah ketab asnam kemdai kepada sup bagi orang bangun tusil milak bantu jingsil yang ni kalau kepada kemdai kepada nama kantam ke insuran ni kali ke insuran ni hasil hadu kumno maksimum 1,000 tam hak sistem ya aku sahaja tam sistem ni kam kamai nimlak bantu ada aku hajar ka insuran desa ki road tax ki passenger tax ki don ki bahak fuel kum ka babon ki jingsil haka kam kali ka jongi ki dobu ya kali kamai kam dai bagi amba abangi penkeu ka bai kali ni semtam ka ki pada ki smuthu baka ki amba ki sem kabu kam dai ka bangi sem kabu ma beliau kirai hi hamne khantam kini ki par balalik asnam kajingkiu kani kaum priang kalalong palak kamno maksimum naka nyofu kila pa hadu kendai fo tam te ka nyen permi kumno ken ya kajingsiu ya ki jingsiu baru ki jongi bagi deban ai ha ka government kin Badak itu ki khubor ngila poisha kabakun tat hadu bangin syambiang khubi sibun